क्रिसमस म्हळ्यार काय सगळ्यांच्या मनान येता ते स्टार्स, क्रिसमस ट्री आनी ह्या शॉपान तुम्ही पळोवंक शकता खुबशे असे कलरफूल स्टार्स आसा हांगा. सो चला तर तांकां विचारया कितें नवीन अशें कितें न्यू प्रोडक्ट्स येयला तांचे कडेन, नवीन कितें न्यू वरायटीज कसले आहा स्टार्सांचे. There are different type of stars. Some are cutting stars, and some are this dust, gold dust, silver dust, and the big stars. सेल कशी चल्ल्या स्टार्सांची. सेल चल्ला पण अजून म्हणजे ह्या खेपे तितले अशें हें ना म्हणजे लास्ट इयर बी जातालो पळय न्ही एक 2 years बॅक बी तसो असो सेल ना. इवन दिवाली ऑल्सो वी डीड व्हेरी बॅड बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल. सो फॉर क्रिसमस वी वर वेटिंग. पुणून ह्या खेपे तितले अशें जावना. एवरीबडी इज डुईंग एवरीबडी इज किपींग दी स्टार्स एंड ऑल सिजन्स. So I don't know what government is doing, because we pay GST and this and that everything, and still roadside everywhere footpath is full of season items. That's why sale is very. तुमकां दिसता कसो चल्ला तुमचा आता. सेल चड फास्ट ना ओके आयज चड गर्दी आहा लोकांची काय इतले दीस आसताली चड. ना गर्दी आसा आमी टॉप फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जाता न्ही सो इफेक्ट जाता पण ओके. Well, there are a lot of new Christmas trees and new decorations, so we picked up a little more. We already have a little few, but I think looking at the new ones, we are all tempted to buy something new. However, during this Christmas season, we have seen protests going on all over the country. So during this Christmas season, we pray that that our Lord helps the protests to go down and everything to be stable, and let there be love and peace in the country. Well, we come here every year, sorry. So this time I'm finding it a bit different because there are a lot of choices. There's like everything's new, and compared to last year, I think it's like evolved. It's changed a lot it's becoming better and better. So yeah, the choice is also increased, and yeah. तर आता तुम्ही पळयले पणजेचे मार्केट जे क्रिसमसाच्या सामानी भरलेले आसा. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी शॉपिंग केलाच आसतले. ज्यांच्यांनी करूंक ना बेगीन येयात आनी तुमच्या सामान उखलात बेगीन आनी तो क्रिसमस फुलयात. तुमकां सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस. आदले सांजे गोंयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरावान नातलांचो परबी संदेश दिलो. तर ह्या नातालांच्या समयार दर एका मनशा सोबे भोव करून अदीक गरजेवंत आनी ओसोक्त आसात तांचे सोबे जेजूचो उपकार पळोवन आनी तांकां सगल्यांक हात दिवन ह्या संवसारान नितीचो भोगसण्यांचो आनी शांतीचो नवो समाज बांदूंक वावरुया. सगल्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नातालांची परब आनी एक देव कृपेचें नवें ओरोस हांव दिता. नातला सावन नव्या वर्सा मेरेन सुरक्षेची पुराय तयारी जाल्या म्हूण DIG प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है और गोवा पुलिस पूरी तरह से गियर्ड अप है कि क्रिसमस का जो त्यौहार है गोवा के रेजिडेंट्स और यहाँ के टूरिस्ट अच्छे से और प्यार से मना सकें. इसके लिए लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और क्राइम ब्रांच और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का कंप्लीट डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कोई भी शरारती तत्व इस सेलिब्रेशन में व्यवधान ना डाल सके. स्पेशल ब्रांच के स्पॉटर्स और स्टाफ को सेंसिटाइज करके वेरियस प्लेसेस पे पब्लिक के बीच में लगा दिया गया है ताकि वो वहाँ से जो भी फीडबैक आता है उसको अच्छे से हम हैंडल करके करेक्टिव एक्शन ले लें. साथ ही साथ सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग हो रही है ताकि कोई भी मिस्चीवियस एलिमेंट अपनी शरारत में कामयाब ना हो सके. ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडंट.